ye twa ne beti wo sehwi no nim se sehwifo ne twa ne beti die obeye dei aka akire wo se kowale sehwini wonya one oba wo se hwanu ohuni bi a obekai ne yawo bi ene ade bi nti obekai menim se bi enfante we dem pamcho enfantefo omonte as the way ebeka no bia infantini ba ye yesre wo mo adesua ne yesua and practically the ye hu ne de yete ene ye kan enti no ye bo tribe bi a mamu mfa no personal na say mamu mane ha mo na mo mefre ya ahemfie yesre mo ada se ukofa asa infantini ba obon se infantini ye se infantini de ukofa no na wanye ne ho ade na se bi nyame mfa sa ma na ofiri mu a yese be ye ne ho ade sitimi ye ma wo ne efunu no eda hwe unim me wife ne se wa na wone ne tie na oware be ma ne ye infantini na man ni wui be mse men how many cancer be 4 years muni 4 years muni man ni wui na ya me say enye easy abusuafo ne bai na wo hwese de esitia na edu baabi a na aya na yetodwom ka kwa tintin awade minko se me kona sa simbismechi ameyede sansem no enu ni niema de nananom ne niema no ahunu nti ene ma eye ti na me ka se enei ne de kristosom aye wa ha unse nei esom ema kristosom etimiye obetimi akoshi obaabi bema ukoshi obaabi ebi o ekremoni tribe ni bi no kremusom esom sunu no we esom ne so ginan baabi ukoshia no na so opena me papa de gise obetuba what's your ban open obi ahwe ne life because niti mantemo eside osu hu no ne su ne ban o approach no wate ase ebeboa wo yes gise oba betuba yesom de na oba ne nso ante ase a ne papa se tufiri ne fie na me wo sa ayi na bi me ti lady bi o kentampo very beautiful lady and I'm chance mama o fe pa o mama nwa we me de obe wa am de gise oba betuba o and I'm say sa na say ne me na me ware wo me a me ware wo de me na me wo ba me nchen nti me de ba bia me wo no ena wo se wo ba ena me kra de me ni problem wo de se wo be ko nkramu a me ni haw nkramu no ko me ko me de na ye nyina de me hia wo fie se me hia wa me nya wo be me makoma so ade ama me asa wo se da bi woni se ne lady na ware last month o ware ye no wa ware kramu ni be ma me ni di nkomo ka kire me se because of that ni papa tu ni frifie because of say one ware kramoni no ni papa tu ni frifie ba say waware ba ma no nye kramoni but waware no no ogina say on the serious so be ware ba ma no wa tu ba ma no so ntu ba wo jai kramosom ansa na meko Peggy so no Razak Seidu also ye kusasini na ne girlfriend a one no wo ho a wo no so do no pa eye bunu ni but ne ma me se kusasi ni be ma die lie na say ye problem ne issue adane de up to now kra Kristo be waje yakaya boma ye eshem sa be la ba no eshem gina so minim sofo bi a ne ba ko wale esirimni woso no de o ye sofo kra no onte ase yeda Yesu abewu sie nyina ya ye Kristofo ga ne be ma esirimni be ma aso ni mo gina mu aso chesenye izo woso no de onte ase yeda na asem to na ha ne sirim do ho ayi bolega ayindie onde wunya sa aka sika ntimintina ka mu ne to so ankodu to onde o ma ne banko ma me nko menua ba Peggy wo ye oba and I know say ufri soro ho what the yanka no like practically and answer personally what share be da yeah se me kasa na se edu baby na me sound emotional ubesun aya mo fanche ene me kope hanki kesi abre no ye kope turu tim dia hwe ha adwe me chia no onye ni tu yeah ha adwe pa okay na minim the reason why
obi culture eye na mamre tribal ofrim okay kasa woka ase wani aye kokko ai brafom kasa woka nya botre kasa woka ebusua bi a wo free mu ana esum bi a wo mu 5 way etimi ye barrier ema afanu mienu minim de entia efise de bia ye preach se nyankopon boye nyina baako kramoni kristofo nyina ye baako this is the reason why de bia meka se tight na yetua wa sorry dem no asofofo no omudi because se mujidi se tight no eyade bia esomo ma nyankopon a adenti na wo se sofo obakwa ware siremuni a ana ko ware eveni a wo se anwonani de wo ware no ko ye den a obeware bia ka wo ho me pese na ye parents no ti ase se bebia wo be free kasa woka ana se tribal wo free mu no entimi nya barrier efi se ebia me free na vrongo subabi wo na vrongo for ma mu a yes omo mpa aware asetena but me free ho but ebia na se sunu me nibi all because say wo be wo akama mu hanom okay so ma pick akam for life but eno no nkire se me ya kani samia ya wo me wo krom ha ya wo metafo yes na me di asantefo kwatia but wo free suru honom me free suru ho na se obi ehia no ka so wo ware me a ne ma me se wo free suru honom forgetting say wo ya wo ha ya wo me ha enti ehofo suru ya wo me US and come American with all due respect me ni ehofo na tem but person just say obi betimi free honom but suban bi as a close no so for no kita no na nipa ko no onye den oni bi but ya wo ni ma de crawl we are refusing to learn okay brofo enye ye kasa wo brofo enye ye kasa but ye so ye mansa de omuko school so omunko no omunko sua de what is preventing us say ye be jai ama ye ho ya mingle ye ho na se me ye frafrania na se me ko ware asantini be ma mo ma ne mbra na wo be sua me kasa se de ya wo sua brofo kasa no okay what I say se de ya wo sua brofo kasa no sa so na se me ye infantini a na be ma se me ko ware anwonani a munja me na me konko ware anwonani no it's because we are refusing to learn like culture differences no eno na ma de bia me ma wo nkwa na se wo benya nka santini kra de ware asantini ko ware siremuni na sua siremu amamre na sua mo kasa kakra ay laziness and I na ye wo perception bi say ai me ba no kra ko hono mu a siremu for de drone ade who told you why na nye dru who told you obi free kuma so ko beni kwaje dru ho ye soro hono okọ beni kwaje dru ya ye adena ma ya aye ye wo krom ha sei mutimi ye na ofidi obi dofo wo do no pa no no wagya no akofa ne tamfo baba betena fie amanfo show mo ho akonfo awarem all because I said do odo no ne ma me se dabi me ma won ware no yeah ne papa se dabi me ma won kohonom na asem to wa obeye den no ba fie eyin fa tetifo no kwa no mo nante ko chini pa omodofo na nye nde aka wo ho a plane wo honom omaya ma like ebi mu hunu nia omonye omo ho abrabo emu ye ka se ba na obi hyedem a wo su Kofi Burger also ya hunter ni na se ofi we priest aside on okay also no opeso warrior santini na ma me said da ompene na so so de nti na omokofa abrofo ba na omagye wo mo eno na make say broni akokora bia ne hunsuo nyina sa aka 2 days ama na wu ya de ne ba na so na odeda na fom na mi siremuni na ya kofa me abade la ya santini a ena me tuo na me kwakwa ware siremuni a me ma me bepene because be ma ni baba be yenkuru to juma sisu biem obaba be yenkuru to juma because omunim say yesoro fo ne de with all due respect omo de mole adjuma pa wo pa adjuma de ne enti se okofa ne ba adjuma bi e wo se be ma ne ye no obeye ena se me ye oba so a e ho na yie ba dansa kakraka ne nyina wo na obetwitwi mama ne beti ase agese wo hu se wo no wo ye very hard working girl ana se e bia wo wusika bidi e ho de obepiapia ne baba ne se konne koji bibra other than that one penny da ya mesre it's high time say your parents omo be jaya ma ya mengo ya ho okay se obi ye kremoni
so obi kwa sorry so o hye ne dofo no nko no so hu se we ye ne mfem pade a e wo so omotena because o mama 40 aware bonim okay ama 40 aware bonim obi aware pa enso ne ba wo to so mienu ana miensa e ye ne ex boyfriend dia mo mbisa mo se die ntia because mo allow na mana nko baby e wo so ye den woko enti oti aware ase die but suffering ring bi hye ne nsa na nya sa ring na wo expect hantino handcuff and ye dia gu ne nsa ono wo ntimi mbae ye ntu mu o but also wo ntimi free mu nko all because of say na mo tani ye ma me no ye papa no mo anka omo ware ye papa no mo I was so mujaye because me e bia tum tina me like make us some me mu de na ye den like how or ye be ma me ne tina ase like ono ne breaking me afedi breaking to obre bi anya me ya adom a papa ne be fa ne mani nyina do mo ko America okay nti one ne tina be mfie be sen I guess me meeting SS2 okay SS2 ani odi wo hontem de ne akra wo SS de ukodi kwete de ma me ne de bia metena ba bia me boni dimpa ma me ne tu me o ma me ense be miensa se me fa mo me bra e na me suo mu so o ka kire me se ne ba be ma no obenya nanka wa ware me opeme asew na mum se ma nhwe yi na se memnyem wo akwan mu a obehwe me ma wa mo agene na na ko school ba mimi school de wontumi nhwe me ena ne ba ne de heden ya school no obekọ ni papa so be ba be fa no de na heden akwa abuchiri enti se mewu na mi parents betimi atoa me so de a ya na so obi kan we kire wa opeoyi enti mi so mu kopim se ye wie school kra be I think say me the following year ansa na me ne boy de be si bia AC okoye nyina na ye wonkitahude ye di nkomo ne adade na ne grandmother wi and we invite him ye ne koye me boa ma me ne ye say ne na ba ko say na ya abaya fefefe ye na obo be ma ne din o si nipa asemasi ni nipa a one ne wo ho no nim se de empanyifo no mo sekasa na ofri hefa na oso asa wo ye poto sesen and o say ofri oye siremuni na obetime twetwa asuo dodo a wobetwa ansa na waduru honom no na yesu edu epebre kura wiye wo honom no ya mejina hodin na meti ahase because na onye obia saa so na mesumi nya obia but nyame ya adom na se kakra aba ne ho a ene ro baka jemse meme ye poto na asuo dodo obetwa okonkra mo mfa nsusu yi twa nsuo na ufri a ifri hakra ye udi o was askwa hakra ye kukoku ye fie kra enne na ye ntwansu ya asem ketwa ntwansu wo komenhye wo ntwansu obo se ya wo ntwansu krobi ye ntwansu ye wo ntwansu ko mikro ma ye bone ana me sa mi so ni de ye blue ena de deda ha ne de ye white it's very painful very very painful and what your parents omo allow ye okay you good so wo be kwa aware a wo betu ne fo but tribal wo free kasa woka ana say asori so a wo somo de it shouldn't be a barrier umma oba ana say bema enkofa bema odo no ana oba no enkofa bema no kofa oba wo ye den odo no me hu ne say ye ma menemu ne ye papa mo no omo concentrations no sometimes as omo yi free tribe no so no omo hye nipa na obeware wo ba na nkasa yes because tribe no de obetimi akwa me misremuni me ne betena kama ahye ni yi ama ware aye ne de aboa no wa abrabom ama ye tumpon ba obekwa akwa ne kuromuni ene na atena achose aware no ebeya ne tesesini ebeya ne sane otebu nsam gem eno no mo so kromu pete du na ma bi ke ne de kromu pete no na pete na ya de pa na di wu na ma bi aka enu nti na ma pete na ne o di nkasa nyina o pete o ren kasa da enu nti na ya wofo no omu yesa de ne se de ya se ofri baabi a ekwan awa no oba de ya wo oba no okwa akofa ne kromu ni nse tete no no mu tae sa de no yeso menwu ba akontumi kromu ubonso didi no akofa ne kromu ni na wa be kensensemu woni mewo faase ba minia ba ko sister bi mafa na ayi minia ama ne na ne bawa de Frida omni free ofen so ya ofa hinkuru kwa miri fikuru ni din kra na
Ora so tedium. Nana say I've been told not to bring an ewe man home. Yeah. But wonderfully, they are those that keep approaching me for marriage. Is it destiny? What? The yabo home ya kase ya to warning say and found a ni be ma mafi onso na ma for me man so na Valentine on esano esenepe onti sa na obeka say onso no obisan say eyede ba de ehye na se nkrabe. Yes. But nyame ebia sa ho ne nyam kopon a obade obole bade no ho no se wo mfempade efiri enti obekwa na wonko me sister ne ba Frida be ma war no so hu no SS enne boy no wa boy ni free boliga minim me makọ ye adwuma ho ne ade enti me free ho kra minim ho enso obi betimi dia yes ba na o ma wade no o ma wade tafo ya me nam kọ kasa efie me kọ kasa ma oba no abutua kya me be ma no sabi no monte asante omo ka brofo me anam san agina mum de ba agina mu introduce eda na di kire be oba na busua esan ebegi ema abusua no me ana na mgina mu kama sabi na enye ize kama abema no ne abaya na ti wo so ohia no school ne maame se wono ne ba no akora ne se eno no wo pe wanye sister ku yo se owura manye medium bisanse na Frida kunu wo se owura wo fa so se no wo pe am so no wo pe dia untimi nsi ne kwan nyankopon so ya adom akora na nije on nete na empempi no wo si omokwan na on end up kofa de wo pena sankoye midonyame se wo kura wo nna wo beda bo wo tiri so bi asat now migusu hwe acho I think say John Jimeloni this girl Nigeria ni a wone we tonto dikene ye or say she's not my wife not John a different girl. Okay. And ane mam so on war prime minister ba. Okay. And ane mam no ye ya no mo ware tonto dike e de ne ma John Jimelo. Na baby any kwan se tonto wura no or your hene but like John Jimelo papa ne your hene. And 1% the ba no ko fa sikani ba e de fie. Ono so pepa one tapa eba. And ane mam ne mo ye ya o mo pe we wo fie on ko fa prime minister ne ba. Bosomdanya any kwan so obu ni nsa wo kọ ho no mo ho no wo ebegimo nsem true na any kwan se otena so no obaba na don friends tonto dike aka ne na ba ko atoso no woto no onom George me se movie ni ebesi nne e wo ho a mitimi ko YouTube no akwa ade asa enyeman ye no makwakwakosua de what prevent you say obakọ ware anwonani a obesua anwonafo culture what me sua you okay with it e shamafo tirimu say tribe we de o ware na eye de obeware mienu but minimum anwonani bia na yeria ba ko pe awo na be 40 years yes minimum sremuni bi ono so minimum kramoni a ono yesin kramofo ware nan wonya no ho say tam owo sika ba na yeria ba ko pe okay enyo mu nyina na ti sa ena menim sofo a wono wa ware a enka mu de enke se o so mo ware ba ko twempre duasa o se bo ne yire wo so be ma akasa wa bo anu so amu anu ahunu a se twede bi no asa twa apma kunya for man wa sorry of friend omo YPG for of friend omo enso nka mo kwa na ke se ni kwan se mo yes anema no enti eni kwan se obi ese obi kwan se sa tribe we de ni kwan se okọ wa room sa tribe we de ni kwan se okọ wa room enne sa anema atwam se yetimi so ye mansan ko ade ko school so mo nkonko sua brofo a ma oban ware frafrani no nso frafrakasa na frafrakasa no so Ghana ena apa isusu eka Ghana ho owura wo mu se eka Ghana ho wo mu se asantifo na ya no mo wo bibi se sremfo no se bisremfo ne anunafo no mu di ejade enti no se mekọ wo ho no ma enkwala na yira se me ya asantini na me ni sremuni be makọ wo a enkwala na esremuni ne dia enti no ma wo ache wo se no nso so eka ho eno no wo ho okay eno no saade eno wo ho ena me se me ko fasirim ni ba na so mudi ejade sorry omudi ejade na me yo ba na ko fasirim ni be ma no mudi ejade a
me osan di ade o me ho nti emu de na obewo ha 50-50 okay wotumi di ade wo ne maami krum timi se ne sa ba woni de ma asantefo mpenie secret nini me amehu bi okay me amani mehu bi ye ma omum pene sa ese on sa asante ana na omu pese on sa asante yedi akonya na wo ma no wo maami abusum na wo firi mo na mbedi akonya nti anu mum pese obinya bema opoto papa opoto me mani mikro ma kasa bisi ohima na ewo se ne ba ohima ni wi ne ba na wo se obedi ade odi ade me ame nana me maami wo fa ka kire ne se wo so kan ne ntam gun se ne papa sebi ne papa esirimni enti odi akonya na enye yi maami no ohima na owuye ne ba no ebesi na wantimi ani akonya no pacho watemase wantimi ani enu nti na ma asante aha no enema bi on ma sebi yemma nipa no enhyeda omu ya na aka cho se okoye sedi a oba daachi bi obantimi emedi akonya to a obantimi medi sa na tie nti sa nkrofo no mokọ asori enu ya cho se obi a wo nadwen me kafra mame so wa no Kofi Mensa Emmanuel or say good program Ghanaians are very tribalistic but Ashantis are the worst among us, always discriminating. This tribal thing is delaying marriage for some of us, so this tribal differences needs deep explanation. Yeah, Peggy me ba mami nwe masa okwa abrochira yes so yes racism omo be koso racism no etu ontwa da okay because yet Ghana has 16 regions yes ye nyina ye baako ye nyina ye president ye baako but yet ha ye discriminating ye tribalism na okwa abrochira na se obroni ekoto kwadubo wa oso wa ye odai oso ya adre me kra bia kwa momo ya tumuri ya sa say yes suba ma sa de ne etiense onso yinye ma se Ashantis ye aha ye uka the whole Ghana ye na akonya ahinnie sema asantefo pa ne penemo enti omuno omamo ohun se omu de hihye ya to amon se sei se okoyi sei di a daache wo bantimi emidi ade ewo aha enti se maame enkankan ema no on se memi se metu ya me bantimi medi akonya o me mabusua me frimu okay je se me ba no kọ ne maame abusua mu enti se me no me ya asantene no se me yere oba mefa no wo oba no se me ya asantene dia ne se opese oba be di akonya wo fie dia ene wo nso bia wo nso ya asantene na ne wo be fa asantene be ma okay se ne be ya wonu nso ba betimi abedi ade e wo fie me se me ko fasirim ni ba de a esirem no me ba no onse omkradum de agade nti oba me side nso a ontumi ni ade oba ni nam abusuanim me baba mabusuam se onko ba bi abekamu na kade wakam ba akonya edda ho ne ade a ontumi ni yemfa yakonya emma mema mami mbisa se sisei no before say woni obi betu anamo ama ho akowura mu no na se munye the same tribe ese wo hwehwe mu hu se abusua ne beji watuma ansa na wode ho akowura mu ana me de me hwehwe mu pegi nya abetre wase me so nhwe ma wa hunu bi pen enti the best way uhu be ma o approach you what yes the first thing say o son be the son no nene nko ne parent ho ma wo mu ana sa twetwe na so be ma bi wo ma twetwe na so a me de me fie die ya ma uma catch us oni problem enti nene nko na busua ho ansa de ebusua nko betima catch us omuni problem do odi bebe bia won fambra ba ebedu bebe mu odi no mbesa catch us aha tie me tue why dey any forget you be o ma kare nyina ghost utie yani ki official boss bi tofe na busua ho me ena wasem ne mabusua ekasa okay ayo asem bi on ma ukọ be ma de ukọ yani bia wanim no bebi umbe ne ye bi na de wo nka hwe de aya na opese uhunu se de o parent na ka no eye no kre enti se opese uhunu se ye no kre ana wo so ehunu ba bi se de mu kan no mu kan no
also tu anamo bi eto da bi a bema wo ye bema yesemo etiefu nti no munti ne so ye bema na de oba ko fie na wobusuafo kase omo mpene ebia baabi ofri tribe wo munti empene a wo de waba no ewo ha da bi no ahye da asoma oba no oba ne nko a na wama nakọ oma wobusuafo no ho wokọ ho ebia ahye da to bibi because mpanifo ani ye nko no kwa okura bibi no wode kọ wakọ a waba no woni wo busuafo ni nkutan se oba ne ba na ti se ma oba no bia de na oba wanhu ni ye nti oba ni bisan mu ye me de oba ne pa wode makoma so emfa no ba bi ofri pese me ware no ho no wasan asoma na na kobio ne bia 2 or 3 times no still wo busua ni ginam se de komu kan no mu kan de no hun se de mu kan no wo so ye dey utie na se de wo trey se wo busua empene so se enware a oba bi na se wo hu ne se oba no so beboa we se ujai ya ti ho se ujai because they tient ye ha any I think say you treat this topic yes ya twaso me kire wade secret ni he aha Ghana height untimi nkase ma ware me ne me yire ne me manko a asem maaya ene ono yire ne o ma ne ewo ma asem mra pacho watemase asem ba sisie ya eho na abu se me na na kan o se eho na friend ebedu mpanin behwe because me kan no enti e bia oba no ka asem nkofa ene wakofa wo ba bia time be enu nti me say no de ohunu bia o travel from afa ne ko ma busua ne hwe owura kasisi ano ho ebe so chese stila no ye kase nko a enko na oni se obi oho no ma one woti no etwem e wo se ye jai twem na twem me kire se eye Kristo som ebia ene Kristo me ka cho se minim sofo bia ono kraye sofo a ono se Bible si Kristo abewu agye nyina yede yenkwa enso ne be ko bi wa mana anye de wa mana nko yare unim ye wo sha tribal no ye obi o ma didi ni tirim ye se aso oba adwamanfo no wo sa wo ka che nipa kro ne se enne 21st century de sa de na ye den atwam okay so personally me papa na oye papa fo na wo de asantini ebema ebefia obeka so wompe me papa on several occasions wetu yefo say kawfa ukrom ni a se ne amantena honom na motena ha mo fa asantini mo beka hakra nti ono de ompe mema no nso mfa ye krom fo ma surprisingly me nua mu nyina me sisters me nim ba kokora one day ti siremuni da obia omuni bia oh me sister penyi ware ye krom ni me nua guys omu ka ho aware siremufo but me dia me ka chere papa say I'm not going onko ho me ka chere me papa point blank say daddy me nware me krom ni tano wadi kotin bia mo ne den oh na nya ne sa but kote de hasu no esande se de ka desre mene asantefo na atena mekita asantidin me masantidin na ya wusu wa bempa masantidin no a me free ofin so but moja no ebiwom what you say me ka chere papa point blank say mempe sremuni one me ka chere ne say sremufo me ma ye me turn off and yes omunye good o but na me pese me yi that perception if me papa trimu say chenchen me yesrim ni wasa me kofa srim if say mabra bona me bono bedru baby no makọ fall in love so much ama asantini bema now say chenchen me if say mabra bom no me drew baby ni me hu say asantini bema na metimi ne no abobra no a me ho beto me ana makoma beto me yem na se wanya asantini bema na se ne maame ana ne papa ana ne siwa bi ne sa de no kwa enka bukumu sewa ne wofasem no ne enka sewa fo no so omo so retia na me ma nwaro mo na omo se ahye pa na unim bi association law no
one for no me kunu ena me yere ene se wa for no atwam na se de okay na se ne echine be ma ne se wa se medical cycle medical kumi papa adwen wo sasa ya munti asemi na me nche se wo papa ti ase me papa ti ase o tie mi program ya na den se wo papa ti ase no ena se wo saa na mo no tu a wo ti ase no no wagye ama enye ya side na sisi oh da bi ye ka wo de ye ka asem na ye ka sisi me papa send me message wa send asem na wo no ya wo nim he asem a ye kan o emodu pa na nyansem a ketwa na ye ka ne saa no ensem na ye ka wa no ye hu ne se ye ka no wa fidie so emodu yi na nto wa na hu ne se ye easy Peggy asem a me ka obi ka se beginning no or say beginning Abdul or say beginning no on be pretend agile but wo be mu wi na fe no on be chofa zege level what I say enu wo ho be ti ni nyina me see ni nyina no nti de akwan se me de nti na me ka se wokọ na be ma wo awofo no ka cho se oba mempene be ma mempena jai because unya duty ko wura mu wie on say ka say be 2 years 3 years na akoye unya message on the worker because ya hwe de ye ka no emodu de abusuon be ka se yempene no o mbetimi aye nya atwemsu bi aye se ye beje but me ntwa wa no so o abusua na omo so omo mpene no me se me kwa abusua bi mu na se fane se me ne be ma bi wo ho yemfa akwasi for example ne papa mpene so se me nware no ne maame mpene so se me nware no edenti na omo mpene so omo ahuniema 1 or 2 bi me tribe eka ho me personality eka ho okay akwasi agina ma me chinchina ya na me ware no wa fight ama me wo ho perception na wo ne papa ne maame tirimu nti ana omo mpese obe ware me no me na se me koko proving it wrong me na se me koko change sa perception no se sremuni bi ba bedi wo mo awubre bi e se mo se nya sa na sremfo nyina atie se omo mpeme as me personality me radio presenter ntia esem radio presenters ma mu ade radio presenters ma ye ahomaso also mo se radio life ne nko esem me ko na me kokko ye wife eye submissive ema be ma no ma omu hu sa abusuafo no ene ye mistake because enye omu nyina nipa su hwe ho betimi aware hu krom ni asantini kwan odo be fa so no wa hu enka de ko mampurugu yoyo kokko ware ba ya nke ye onim ye asantini ba bi wo honom a ni kunu ne na ware minnim ba ma bi ote aware hu sesi a ono na ma oba na ye oba nipa hu ne se won so ye oba enso ene otimi fa kosua boni kunu dua ya me ensem what are you talking about eye nipa su ya eye nipa by the matron say ye enna matron asante ha no enna wa ba unim de atie ne say me ya he awade be ma bia ware ya ti maame odemu nyina wo hoko han na obaba besu ya o ka tribal ya o ka tribal hoba o ware na sebi edin pass oba be for wachi a eye wona o mopoto efo man because omu no aya na hunhun bi di akire unim Peggy te ha and obi otie ye bi oye nod na bi etie me te ha sisi e me ex bia ni wo betimi aka se me fa na chi unim die ntia ya me nim de me comment amaji watum se me boy no na me bo me papa amane no esi ya me nim betimi fa wachi da ya ena me che o se ufa tribal o mu poto no ufa mu ba edin pass obefa wachi because say eye honhum bi onso mu no okọ a ahonhum wo ho pacho watemase ye wa ahonhum e wa abusuanim enti edin say obefa anwunani ba na one ne tie obefa anwunani ba na one ne tie na ono mom no obekọ akofo ne chia na so obefa sirimni ba na sirimni ba akofo wachi eye ade a ehu enti ba ye ya ha no sirimni ba ontimi mebo odua ba ya ha no uje nwe wode beje nwe sremuni ba modua enu ti na me de ba de tense eye wo be ma no ya me de me che wadi bi Valentine ya hunani o and the Valentine ne wo ho de mu wa on se san mu be han kan be du kuma san be twuma du mo no na ma bre wo ya me den me ye nod na
Oh, yes. No doubt. Unim say ya me say me pe. Unim tribe me pe bi pa. Unim tribe me pe bi pa. Say me nyangu ni back ne kam nyesrim ni back kwan kam awie. On the make say no angunani ba enim cheating. Yes. Sremuni ba enim cheating. Me say me no wo ho. Na me nya ka kire say. Me ya eno kra me fa ne sample de. Boy now nem papa kasa of phone so keke kra eno ano no metimi fa wachi. Ya me kra de tien say me nya mfachi me de mfachi de. Me de ho de ababam. O so na wo ko. Me de se metim ba me hu hwe. Wani nso ahunu nso enye tan de woni nananom asem. De ense on se dachi mi wu a obon se owura na oda ho nei. Ye be me na ne ma no ko wo mu voter region no. Enum no ma me na asa live ba no. Esiemfo no so me sa bi na me pe. Na on se ya. Esrem de. Esrem ani anwona. Ya hwe tribe ayi ne de omo mu poto ne de. Se ofa din so be for which ahun me di wo machi obefa no a oni obetena basa edi ekita me because submissive emma omo bro omo ho asem omo kunu mu ahun isrim niba na me sisrim niba no okoto ochia papa panimu no okoto papa ne nka se okoto so mu erosi edididi no kese ya papa ne nka se ye kwa no obu odaso butu ho ahobrase same warrior bisa Peggy me worry am yesrem ni me worry am ni hu kwan se me hia me kunu kra wa abonten no ne mpanyimfo se me hia no wo mo me hia no no matter we se me ko todwe ba ko na mu ansa ya me say boliga so ya santini so ya krobe ni me hia na no matter wo level awo ya what I say me makoho nyina me say e laziness ya me makoho nyina me nim di omutie makosku momokosu abrofo a me metu edi ekita me e bia tribe me firi mu anakasa me ka na sa me ni owura e twempena na wo ka kire me say me yesrem ni nti o ma me wari owura o ma me wari owura me be kire owura ya akani but e bia di twibu kutu asisi a owura won tumi kan but I can read and write what should say me yesrem ni. And what prevent me say me worry asantini? I'm ready to learn. And nothing I me what I say. It is my ba na my besua. E dey na si me ho kwan say metima besua twi. Esua amamre ni amane. Ba say Ghana hamra no cry say ye wo baabi a ya. Woni say Ghana hamra me bo. Ye wo baabi a ho na ofri. Mo na mo accept asante for Ghana mra ye wo se ye wo ha ona ofri tio me de me kira de mu na am wate ase wonim bibi owura wonim bibi me nka se mo mfa mo last words since because topic we no we are not done ye beto aso next week enti man be phone lines no na etie phone so brem 0243114497 yes next week Saturday because topic no enye tra sanya ye hu no 0243114497 0322498035 0322498035 0243 kwakwansafo 0243114497 for wadwenkyerɛ bra life experience wa wakobi mu da for wadwenkyerɛ ebra kyese ene personal life ho nsɛm kwa ne ka no Facebook live no so okay so Kofi Steven or say, my lovely sister, yeah, good evening. Thanks so much for your dressing. And then me me da say, hello, or don't in time. Or don't actually me. Pacho Dini baby akasa free. But your friend Kwame Boache. Kwame Boache, yentie wadwenkyerɛ wɔ your topic you ho. I say we pioneer. And yeah, me feel punchlines and what ya Akoma. And the only pecking punchlines in there more than strong man. Why is it music is big? And one ethnicity, tribalism, or marriage in new relationship, dear. A hard dream. Papa. Now, Yamin going to be me, dear, and them was a mine. Yeah, so. My fellow dressing on Facebook like my papa. What fitting a guy. Me perceive for opportunities to say me the number to Jawa Daruma. Young Kwambra Mr. All right, my number is 0244 544 284.
Also bet me after 0243114497 0322498035 fa wadwenchre ebra. Odanten time. Adona chichireme. Pacho odini baby akasa free. Bata FM Erica. Kasa free asan. Madam Erica pacho yentie wenumre. Bacho ai asama mo kan no ko mi ma kopi mo. Okay. Mama na me go school. Me fa bandani bi na me ne wo. Banna. Okay. Ba wo ye den ni pacho. Me ye dati. Wo ye dagati ni. Okay. E kwan ba konso. Me papa ampene. Wo papa na ampene. Na the reason ne say. Asi ai ono o ma me wu ware straf. Na me papa ntama sempa ba. Niko fa bandani o to onye mikuru. No say banafo na ye den the reason pote nti on person. Omonye na fio. Omonye na he ba na on pese ni ba ware banani. Okay. Oto bit ma fara atu akosire mti na ne ba aka ha. Ndi sa na ompe. Okay. Ama minister abla na ntemati. Nti say wa ware na won ware. Me san ko ware ye krom ni. Esewani ezoka. Ukrom peta na amwa. Ja, mi simi kwa fum lala nyina me bo. Je, so la na o chira de wo ti wodo. Otimi preschool ma se ene te ha oni ni mfa so bi amana. Oh, ukrom ni na papa ma wa ware no. Ono obo ko huma kesia ni faisiri. Hey! Ukrom peta no. Kafra wati ni ko tigere na me diskana ada safwa ya ediane ntuni nyina ansa na ni na nka o papa ja wo ma ware o ba nani anka waso jo ne na ha me se sa ta ma se ni be komunu ni papa wu ti de bia me su gunu su se we nyina wa na mama amma na basa kafra me ba dan me ka se me te ni bufu a me ntini nkasa ntina asendia na papa na bo ni brahma ni na mse dan mi se daddy te bia no unya asema na wa afre ma butia fo da be na me ma afre wa butia fo abo amama ni then nya o se ni dia gura nyumre ne hu e kan se agora na ni ma franchi na papa ya be bomi na ntuma kwa ni se kafra ba na ai nkula bi e wo fi ono me pa Mesi. Kafra wati. Ni jawari no betina techima eye ejuma ho. Afi na wo hu se ma e kama odi ma chi sa na di free. O se beto taskwa. Ni jaye. Kafra wati ya da se ofre. Ohun. Di ono na ope no. Eno na lead to na wari jayo. Eno na lead to na wari jayo. Ba ne papa pene so ma ne ko ware ya. Ebia nko anya ware. Odon tentan. That's me. Pacho dini baby are free. Pacho me ne kwame because I fit am so. Kwame pacho yentie wenumre. Me pacho me kai brebe twem. Na me su juma me ko fa lady bi no ya ngweni. Okay. Na lady na me ko fa no. Ke ni buambu me juma me su mu pa. Okay. I fa no menta de amese. Sika me bi di me ho kunyamba. Ina wo buame. Okay. Buame me pome hono. And I'm getting my gen person me ware ke no. Okay. It was your first baby. Ade. Omompene. Gen na sa buame. And I'm beside me chuma. It's quite grocery. Because now I was 17 years. Oba na bua o ma o san kwa abrochi. Yeah. And so I'm serious to omompene. Sister me no ka say. Yo no, but the fee, Edia, Apatano, the 1 year, Omfa, and so we may see memory, gain and soon to memory. 17 good years. Hey, what the idea, yo? Madam, memory, Kafra, into me, be a trim, had an aminion memory. Then it a basana de abe semi bono.
Oh. Miss Memphis me waha akowa Memphisa. Oh. Again so marry. The same no ka say game will be almost 36, 37 years. Oh. Kafra wati. Or because of so young nani. Because of so young nani. Bonnie Ben why so young nani. Or no ne peso young nani no young nani. On a born home. On a choose if I tell me about in which I walk on need not be no walk. Enya mwa oba foforo de beboa enya sa mwa na no aboa wo no nya de oba be ye ni kuna no aye wi Miss my man say me person be yi obi a waboa me me person be yi no boni aye nyame nshraw pa nyame nshraw kafra am program we ye no be boso me kran ka beboa be tunkofo be brefo yenim say na asem aye kan krofo awre ho sem ne omo akosem pa ne ye bo sonsoso ye be ne den se ye ka odon time. Hello pacho ni baby akase free pacho kase free kru ahinkro me kro ma ahinkro pacho enti wa nchire pacho boko pacho demo kanu ma jinche ne say no akema mu hade wa ha because so ya santina so kasa ko walim simni a attempt no awofo ne mpene so hello mitio pa awofo ne mpene so da because na akonya na yidi ninti no me fa simni bi sa me ma me kan se da bi simni de baby because one penny because na e di akonya ntine e den say obekase obepene se me wale simni so nti demo kan de ko le na attempt na no Santifona akonya die no e wo mo ni sintina mo mpene se omo yenko simni la hello yeah da si bebre me pacho na owura me pese me bisa se akwansidie ben ene wo ese yesua I think say producer ese wo arrange ma yekọ ahemfie ne yekọ bisam sa kwansidie ben ene wo mu say me ye potoni na me kunu ya santina kwansidie ben ne wo ho say wontimi ni akunwa no ese yekọ hu say hintasem no odonten time pacho odi ni baby free hello producer pacho eya na wahwe phone lines na maye omo betimi aka hwe emi so obi anye ready so obi santia yeah obi aba odonten time hello yeah odonten time pacho odi we dey me manene manya na de betumi aba so kakra okay and di kan me moduma bibri e wonye mo chete na Bacho, hello, what you Meton Kappa. Na asem na mo kanu. Ase dodo na kujina asante phone. Nsenya asante phone kwa mi ameka say me asante ni na adi bisa asem ya working. You move there. Sese pimpa. Okay. Me hunu many simfat na almost 20 years. Oh boko. Mampusi ni kusasi busanga ani musi ni na mekekasa na pa mekifula ni na yani belenje ni na me yema gni seme wari silimi na ena me se me ni ma me no man tana me simfo na ntino ni simfo amamre ani ni omupe nti ni wari silimi ba waye guma na me hu oba no na woni obi onu ani kurumi awo mienu a be ma no tete no na e hadwen be ma no kura no igani gara na be ma ni kusasi okay be ma ni igani gara mo be 6 years na eti but me question do pase oba no me wa no ife kiri ko hu na busiafo yina ni bi osankore na me no oba no etna Nino bana wo mienu sia
Tema ba ko no ba ba ko. Okay, mo ti asundue mu. Ti asu meni ni nyina o kumasi ya no me se me kire. Okay, obetre E bi ayi kwakra be si ni bi kra. Enna meni ye brebre be to plot o baby. Dinere to do praprim. Enna ja. Etinya bosses ni be. But obani nyanu me man. Si akachire no se. Neme ya santi. Enna baby eba to plot no so ya asanti kuru. Inti bi tie bia no. Me plot ni be media. Inti queen bia o be fasa awadi no bi kunu. One no wo ma. Me ne wo ma. Ene nkola no so kura no di nkan wo yi no. Me na me hwe nkola no school betum fa 2011 betum sabri. E me ne sika o di abro mu nyina ye tensi di kunyankopon no kwafo ne na dua amafre mu amene mo kase. Na woni problem mo di abatu ye ntem sisia ne se. What ne oba ne dia. Ndi oba ne meto. Na sa wonka. Isi ne nko na metisi. Wonka sa. Isi minta bibia. Wonka sa o to a fane dia mana na bibisa. Inti menim penimfo bre edi tuso ni asoro penimfo bre inti dia me ye magene se sa de ya yenche protein no ba no fane dia no do mfa fence wo metu do peso ye na me man ntra be bi ba no no so me mana o me be ntra be ni problem o ba na di ye do yi ho pa yan so wo di ebusia fo no since kitie mwana se ya santi enti eto de bia me kan kosise enya santi fo nkoa ne ye ni panyi de bia wo ya santi ni o yisiri ni kunumani ana wo yesele anwonani ntino ne bra penia wari anwonani woni natna woni manyina ma ne se ne mai polibise ya nkan kire wo se maami we se bi ofisu be kofa woni nida me bra ne kasa is omu o betu so ne me bra ne ku me ko na bra no kwa no wona ne yire ne dan o makata me kan wona no ti de be ya nkomo mbezu mu di me anti ne bra ne so enti yes se futu bi na mode ma amankwa me ni penyine hunu se eni pe bi ni wa wote ni pepe ne mum wona ya na wote akiri no ene se niema nke ma ekembi abeto se sik akeni wari isenia and let us be it's the former no so no bi how mu ya san the former pa na meka ne pin wo mu kasa wo mu nwa de se wonye sirenia aya wo mu ndi se wo ye sirenia ba wara kani ba na wo ku mu kuma no mo sere se wo ho abo wo sunti na wo wara kani ni nyira ka ho na ma sebe ko sie obi na wo do no kura no na se mtiki bi kam onyankopon mu nyadi mana ko so na aya semu yemfa colors no yemfa colors ni mienu pe na yenye hookup odon tintan odona titiri pa cho di ni baby akase free bate friend memuna yentie wadwe nchire bacho omutinka mufo wale dodo yo munina okay nise nene wale niku nkwa na wale ba ya wonkula fo nise yeba penyin ko rekone okay so be mane nyede on kan so be kwa ko wale ba faka ko mitimi jano e kom ma no ho banan kwala so oto ko puse kama na sana okay so na mi wari sade ma na me bra mo mpene na mo se o ye wale ni ma me wale na dende okay so sabla o di bina bi so me bra nti awale ni o ha wo ko na mutia fo ne ntena na ya mo se chance bi na so adi ya dasi bebre owura akwaya say okay yemfa last caller odon time odona se chem pa so kwame na ma baby mi okay hello pacho yentie o pacho wo konkoma mi no mudi
Obey the Sana lady in Suti, once a frame on Susu. Oh, I was in Craig. A coming quanka started to be moon treating the baby was me, a coming quandia. Nyame adom ene week ye wie nti nyame adom next week e Yeah, bro, yeah, prepare prepare. gume Me worry, on so worry. wo kumase ana The patch of Motanoso. tanoso The patch of Thomas no me say. oh sani enke betimi ya link up na ye ne mo atwetwe nkomo Oh, okay. You bit man aside and many better on back. One thing is again, woman's waterfall. lady no what sani kumase he ya Yeah. Sani fako ma producer my number ne mfa mo no mo frɛ me pa cho gina so ye bo number bi ama na eya wa frɛ why okay fato so no tie okay gina so Chese 17 years and enya bete ya wonim se ye Ghana me kasa asem me o de me ka asem bi now de ye wie me ka asem ni ye wie because ye bre no ko me say aha ye nware ye nko a ye ware abusia enu nti na saa de ne entimi nya ida gise nyankopon bo ye nyina ye foforo ebusia for ye bre na nya ye be because just nyame adoma Friday no mama mo enough time for hookup because say me cause me mama hookup time we have only 2 minutes yes or chance so eja me na me lead praises and worship wa sorry ntino esa meda my time na pa Peggy this is an emotional topic and a very difficult topic I'm treated so far. Yeah. It's very emotional. Wait, I mean, cause for last words, you say my shout out. Also, me cry. You better also. Because me and Casacra make us once and I may yes, but yes, and the Peggy then one pa. Me a victim big time. But we have you. One shout. Ye ni shake, but yes, say you better so akasa. Okay. Yanu ya ye de beka. Ye de beka. Ni ahwese niema besa because a hard drink. Yeah. Yeah, say a month of love with dear. Ubia. Okay, Tuesday so no yenhia ewo Akoma FM. I need disabled for time. Marcos time 10. I'm not part. Marcos Akoma nsem ntino ye be hwe obia anim. Nde bia me de mencha dodo na Akoma Nyankopon de bia me boni din. Me chia no. Okay, we ba no pass em so. Aye. Was saying, mommy, who is this white lady? And she's gone. Ora, yeah. Me the American say, "Wow, we a victim was our case we be mubia kafra." Na mpenfo se achia. Emu. Ye bebo e homodin. Ye ne kra na bebo am san kwere research bibiri asen aba. Because this topic me am say me down am there research. Me san kwere bibiri asen aba. Se na be hu be nya baby pa e di asem no esie ye che obibia ye che obibia okay ebusiafo aha na ye di djuma no ebesi nyame adoma da se na ebesan so atoa so same topic no if it's a topic ni yentimi enrere mu ye me producer eye Bellucci I Rasta Hofe ono na a producer show ni nyina me DJ eye DJ Obonki Sanso and a Peggy I o je ne number je na Valentine was over beto owura oti owura nka aka ashawofo nyina boys prefect midi e de ya niki frame boss bi tofe midi e de ya Akoma makraw weekendi
eya jiweni efise o Valentine mo amanya menses ni nyina mechia mo nyina mo amobenyim enche so no mema mo congratulations bye bye